Assalamu alaikum. Universal Bazar'ın görüşleri, jana katılımcıları, sizler Universal Bazar'ın görüşçüsüler. Bugün 20 sentyabr 2020 yıl. Biz buqalardı tartууну улантабыз кайрадан. Назар салып көңүл бурсаңыздар. Азыр ушу буканын баасын билебиз. Береси бир аз башка жака көңүл буруп турат. Канча экен буканын баасы? Канча экен? 70 mi? Kançaga vermediniz? 64.500'e vermediniz. Жақсы. Pazarınızda versin. Sizden mi? Sizden mi? Kança eken? 80 binden kem var. Buna şey köy ha? Buna şey köyümüzde 80 binden sonra da teysi. 80 bin kem var değil. Жақсы. Ушул жерде өтө чоң өгүздү көрүп алдык. Көк өгүз. Канча экен мына өгүз? Кимден экен? Бука. Канча экен? Үч өгүздөн 100 миңден суралат экен эси. Канча миңден бербедиңиз? 85 миң сомдон бербедим деп эси. Жақсы. Жақсы болот да. Атын чыкпаса жер өрт болот, эке жақсы болот да. Канча экен мына өгүз? Бука. 80 миң сом. Кем бар. Жақсы. Мына сарысычы досым. Sen karman turasın bu. Basın aytpadı mı? 70. Жақсы. Mına satılan özünün basını bilip bereyim. 110 ming so'm deydi. 105 mingga aldınız mı? Жақсы. 105 ming. 110 kaldı mı? Жақсы. Buna sarı kimden ögüz? Bak. Assalamu alaikum harika. O ne ki? Ana o yerde burası. Buka sizden mi? Buka benden. Pulu kança eken? 70 kemi var. 70 son kemi var. Bağ oldu? Yok. Жақсы. Bukalar kança eken aka? Qara aka. 75 mi? Жақсы. Sizdikiçe? 75 mi so'm. Teska var mı? Universal Bazarı deb YouTube'dan жазсаңыздар шығады. Шығады сразу. Свежий шығады. Бұқалар сізден mi? Assalamu alaikum. Қанша екен? 85 bin oradan. 85 mi? Қашқасыча? Қашқа бұға қанша екен? 75. 75 mi? Қашқа бұға 75 min. Бұл қара мүйіз чоң мүйізді 85 мың сом тұрайды. Жақсы, базарыңыздарды берсін. Так, сізден бе? Қанша екен бұлы? 80 мың сом кем бар. Сіздікічі қар екен? 75 мың сом. Kılıç. Жақсы. Қанша екен бұға? 75 мың сом. Жақсы. Sizin buqanız bağ oldu mu? Qanchaga vermediniz? 55 mi geldi? Жақсы. Ehtiyat qılamına buqalar уже topalanıp başladı. Sizlerdeki 5 baş ekan ha? Bas qancha ekan? 300
310 bin kam var. 310 ming so'm. Misali mына narxchekidan boshlasak, buna qarasi qancha narxchekida? Bilmayman, men 5 oyna jun aytdim. Juno. 310 bin. O'sha 52.500 dan 62 bin. O'shunda Juno 62.500 dan to'g'ri keladi ekan, ha? Yaxshi. Qayerdan keldingiz? Ko'kjardan. Ko'kjar. O'z No'qotdan. Tak. Shu yerda bir o'g'iz buqa chiqdi deydi. Bu buqalar kimdan ekan? Qashqa buqa qancha ekan aka? 75. 75 ming so'm. Yaxshi. Mana qarasichi? O'zingdan bir tatib qo'ying, televideniyani Yo'q, qo'yinglar taqsi. Yo'q, televidendan bir chip qo'yasan, 75 so'm. Televizordan savdo bo'lganda. Mana buqalar qancha ekan? Sizniki? 3 oyni so'ra. Uchun, ha, narxi. Uchun 100 mingdan 300 mingdan so'rayapsiz. Yaxshi. Tak. Nesi qaram bo'ldi? So'zga ela bo'lmoqda shu. Bavul tava. Qanchaga berib aytasiz? 115. Berksinmi? Buna shuni. Ha, yakun. Yakun 115.500 ga berib aytaman aytaysiz. Yaxshi. Tak. Buqalar sizdanmi? Qarga qancha ekan? Yakuni 150 ming so'raladi ekan. Yaxshi, nazarini bersin. Qancha ekan buqani bo'lsa ekan? 90 ming so'm. 90 ming so'm. 90 ming so'm. Boyu 1.20 aca, 1.10 chiqadi ekan, ha? Yo'q. 1.30. Yaxshi. 90 ming so'm. Buqalar tizilib turadi. Esi bir adam deydi, basını so'raysiz. Buqalarning bahsi qancha ekan? 70 bin kam var da. 70 ming. Bari chekadi. Çekiden kam var. Buna shu 70 ming, qolganlari 60, 2 mingdan kam bor. 59'da bermedik. Qancha baş? 59'ga bermedik. 59 ming bermadim deysiz. Qancha baş? 24 baş. Demek bugün bozorda misol sotilmay qolsa, telefon nomeri jariyalab qo'yasizmi? Qaloshlar zona qilib uyingizdan olib ketadi. Aytingchi. 79 milyon. 4779 65 65 19 19 79. 79. Şu yerda 24 baş buqa bir adam, bir adam qayerdan keldiniz? Qarag'uljadan. Qarag'uljadan. Qarag'uljadan kelibdir. Bu telefon nomerine baylanışga chiqib, kengiri ma'lumot olsangizlar bo'ladi esinden. Esine baylanışga chiqib, kengiri ma'lumot olingizlar. Buqalarni boshqa yerga solishtirmali arzon aytdi. 24 baş deydi. Biz shuni bilan buqalarning bog'larini bilib ketdik, jiyintiqdayız. Aniqdan bizning kanalga yozilib, oy fikrlerni kommentariya qoldirsangizlar bo'ladi. Ko'ngil burganingizlarga cho'ng rahmat.